Assalamu alaikum, hurmatly mekendişler, amansızlarбы. Бүгін жылы 12 март 2025 жыл Ноқат Арал мал базарындабыз. Бұйырса сіздерге жалаң ушул эркек торпокторду тартып чыгарабыз. 1 жаш, 1 жарым, 2 жаш аралаштырып буйырса. Saat 8'den 5 minutта өттү. Birden лайкты басып коюңуздар, комментарийге жакшы ой пикир калдырып, достор менен бөлүшүп, ушул биздин Байкеч каналга сөзсүз катталыңыздар. Сіздерге ар дайым кызыктуу, пайдалуу видеолорду чыгарып турабыз. Бисмилла деп ишибизди баштадык. Кымбат арзандыгын комментарийге жазып кетиңиздер. Канча багылтасыз? 76 bin metre. Бербей атасызбы? 1 жаш болдубу? 1 жаш. Бала экен. Бала экен. Бала экен. Жақсы. Жетіп қалды же дақиле бар ма? Қаттық силке. Кеп қанша екен? 90 мың, жаш қанша? Қанша бағылды екен? Бағылдекте 90 мыңде жашы 1 жаш болды, бойы 1.10 тиіп болады. Мына туғандар жақшы көріңіздерші, бағам дегендерге алып байлаш керек еле деп ой болса, мына шуларды көріңіздер. Анан бұл бұқалар қандай расход қылады туғандар? Баққандар білсе керек. 80 мың. Мысалы, бір айда қанша жет ушылар? Анан қанша айда жетіледі? Комментарийге жазыңыздар, ақтайы ақтабай ба. 80 мың. Жаш қанша екен ака? 1 жашар. 1 жашар, а? 80 мың деп атам. Қанша бердіңіз де? 70, жақшы. 85 десем 75. Bunda 600 сом, 700 сом алып автобустан. Қанша қуачық алдыңыз ба? 60 мың сом. Сен қаяқтан келдің адам аяғына? Бермейсің мен де. Ya koyan be, ona pedildet ben de. Қайсыға 60 бердіңіз? Hepsi paydakısın енді берен. Салмысың? Қараға 60 мың беріп отат, бойы 1 метр чейіп болады. Салмысың? Қанша екен ака? 75-85. 75-85. Bu жашы 1 жаш болды ғой? Қаншаға сұрады ака? 71-77 deydi. Buna çoğun 77, arkasın 71. Boyu 1 metre öyle. 1 yaşqa çeyin torpaqtorda tartabız, aralashtirib. Qancha aka? 80 kam. 80 kam. Yaş qancha? 1 yaş bo'ldi bu? 1 yaş bo'ldi galiba. Qancha so'radi aka? 75 ming so'radi, ha? Qo'ldan bersin aka. 75 so'rabdir. Aydan tartib qo'ydi. Qancha ekan bular aka? 75 tanga. Yaş qancha bo'ldi? 1 yaş bo'ldi turadi. Qanchadan so'radi aka? So'radi-ku? Ha, men kelishingiz uchun bo'ldi. So'dangiz bersin aka. Men keldim deydi. Navşilarni baylasa yaxshi bo'ladi-ku. Şey qanchadan kam bular aka? 85 kam. 85 dan kam var ha. Yaş qancha? 1 yaş bo'ldi-ku? 1 yaşdan o'tib qoldi. Qanchadan so'radi? qanday so'radi? Jetgancha aytaverim, telefon qala bu. 75 dan so'radi. Bular biraz semizroq ekan. Do'st qanchadan kam bular? 75 dan ha. Qanchadan so'radi? Qanday so'radi aka? Jetgancha telefon qala bu. 72 mingdan. Yaş 1 yaş bo'ldi-ku? 1 yaşdan ötüp qaldı, 72 mingdan bağlı dedi. Qaysini qancha qildingiz aka? O'zingiz chiqmaysiz. Ögüzler tartmayla qo'ydingiz-ku. Qancha ekan bu? 85. Qancha bağıldı aka? 73 ming. 1 yaş bo'ldi ha?
Bir yaş. 80 Kozağınız versin ha? Narkım kamına bu kamına olması var da. Görür işte. Qanchadan ekan? 85. 95 mi? 95-85. Qanchadan so'radi aka? Bu kadar sırayla javşelek. Bunun 87 bin dolar. 87 ming bo'lib o'tadi ekan, tamam. Bu Yaş qanday bo'lib qoldi aka? Bul bir yaşardan ötken. Bul bir yaşar toza. Ha, 1,5 yaşından o'tdi deydi. Yaxshi savdolarni bersin. Qanchadan ekan o'g'izlar? Qancha? 90 mingdan. Buqalar. Yaş qancha? 1,5 yaş bu. Qanchadan so'radi? Telefonga aytaver. Qancha ver jetgan yeri. Aha, neydi? Arqanday so'rayotadi deydi. Chef qancha verdingiz? 85 tekisini qo'yib berin dedi. Baykejida ekan. Baykejida. 85 dan o'tdan azmat qo'yib ber dedi. Chef qancha ekan? 120. Yaş qanday qoldi bu? 8-9 aylık olsun gerek. 8-9 aylık bu. Bu ne degan parada onda aka? Şunları da perdidan. Ha. Boydağı 1.15 yiyip qoladi. Qancha berdi aka? 110 bin verdi baba. Baykechi degan. 110 ming ha. Salam deb ko'rsa. Sodağınız versin aka. Bulat Vastoylarga salam deb ko'rsa. Ha, bo'ldi. Bulat Vastoylarga salam deydi tuğanlar. Chef qancha ekan? 100. Ha, 100 kam var. 100 kam var ha. Yaş qanday qoldi bu? Yaş 1,5 boş. 1,5. Qancha suradi aka jetgan yeri? Alındı. Aldınız. Qancha aldınız? 92. 92 ming olib turasiz ha. Yaxshi. O'ta sindu. Bunday aytganda, bak chiroyli deb qo'ydi-ku. Sindu. Suykundu deb qo'yavlar. Chef qanchadan ekan? 110 mingdan. Yaş qanday bo'lib qoldi? 1,5 mi? Qanchadan so'radi aka? Bozorda telefon qila, bozor bor. 98-99 dan beri tatdi. Yaxshi. Qancha deysiz? 140 ming. Yaş qanday? 2 yaş bu? 2 tish. Qancha so'radi aka? 125 so'radi u. 125 so'rabdir. Mana şu жақта 7-8 aylık, 5-6 aylıklar var. Oşuları dağı qo'shib qo'yildi. Hech oşular tatpaysыңар deydi. Ondan qayda bu жаққа o'tamiz. Jaylog ayday turgan ishlar aqtir-poqtir. Chef qanchadan ekan bular aka? Aka. 60 mingdan keyin bor. Bu qancha oyliklar? Bir yaş bo'ldi-ku? Qanchadan bag'ildi? 3'ün bu. 3'ün 161 ming bag'ilibdir. 60 mingdan dedi negizi. Boyu bir 90 chiqatdi. 90 ga jetmay chiqat boylari. Kishine turpoqdir. Jaylog ayday turgan turpoqdir. Yok, onu aldı bu aldı. Aldı, adam beret dedi. Kaptırıp gitti. Qancha verdingizlar? Oldu. 50'ye 2,5. Bir gazmaz 55'e ötü veren de oldu. 55'e ötüp veren odat deydi. İçindeki erkek turpoqlar bular. 55'ten kam oldu. Kaç nereye gideyiz? 55'ten kam oldu. Ha, 55 mingdan kam var deydi. Qanchadan so'radi aka? 52 49 lira. 52 49. Yaxshi so'zlaringiz bersin aka. Buna 30 kam oldu. Qaysi nalba? Urg'achi bu?
Bular da urgaçlar eken. Urgaççılardı отдельный video kıladı kalgan. Şöyle bugün az o. Mayda törpoktor çok bu jakta daga. Qancha verdingiz aka? Adal qilib o'shan barakasi 8.000. 48.000. Erkek törpok 48.000 aldı. 48.000 aldı. Çok ko mayda törpoktor. Biz videomuzu ulantıyoruz. Çoğunlarına geldi böyle şu çoğunlarca kayda barayın. Bugün köp kiriptir. Ötkende azırak ala. Assalamualaikum. Çap kancıdan bunlar? 105-110 milyon ha. Yaş kanca 1,5 mi? 2 mi? Değil mi? Жазға 2 yaş. Ha, жазға 2 yaş. Kancıdan surada aka? 95'ten sur atat deydi. Sen aytganingga bording 20da qochdi. Qancha verdingiz aka? 120 mi? Olay satıldı. 120 beripdir. Aya bozor qizg'andan sat. Şep bunun yaş kança? 1 yaşdan 1 yaşlardan öttü jeyim boldu deydi. 120 bağ berdi. Boyu dağı şol 1,20-1,25 çıkarttı. Şep kança ekan? Ha. Kança ekan bunlar? 95? 115. Ha 115. Yaş qanday oldu? 1,5 yaşda. 1,5 yaş ha. Qancha suradi aka? 100. Qana so'radi. Chuylar qanday deydi? 103 yaptı. Yüzdesen vermez mi? Assalomu alaykum şef. Qanchadan ekan bular? Sizdan mi bardigi? Qanchadan bular? 130 milyon ha. Yaş qancha bular aka? 1,5 yaşadı, 2 yaşadı. Aha. 1,5-2 deydi, har qanday deydi. Qanchadan turadi? Böyle ha. Barına жаққан ушул эркек буқалар видео тұрпақтар ушул видеобузду жакшы көрөт, лайктан басып коюңуздар дагы. Шеф, канчадан келген булар? Aytlar. Sizden mi vardı? 120 da otam. 120. Dokon 150'den. Amına lökön mü? Yaş qanday kaldı bular aka? Yaşı 3 yaşar. 3 yaşar. Ulan torpaq ekan. Ulan torpaq. Torpaq o'zi qancha? Torpaq 120. 100 ga berasizmi? Yo'q, aynan. Onda sadirkan temiz olaver. Qaysi torpaq? Olaver. Buna Torpaq olaver. 100 gö. 100 ming so'm. Bugün Göragen. Bular ötken güzel uşutlar. Kimden ekan aka? Sizden mi? 220 mi? Yaş kança bul? 3 yaşar ketdi. 3 yaşar ketdi. Ana! Boyu dağı
1.40 çiğip bulat. Kança verdiniz deydi Bunu kaça sedem mi? Kança verdi deyiz? Ba. Kılışı yaptı ha. Jetken jereke. Kança kıl? Onu ayanda sizden mi narka? Yok yok. Bu 280 de yapmış. Ha 280. Yaş kança kal bunun? 4 yaş 5 yaş deydi. Yaman kapıyı. Alsın mı? Arıkkanda halka jemde bağış керек ekan. Biroq bu jemde ham sarkeç нормально jep qo'yish kerak. Bu dagı qanday bir 1.40 ga jaqin chiyip bo'ladi. Qancha verdinday? Jetken jer aka. Jetken jer qancha verdi bozor? Bozor pura şey yaptı, cepken şeyde. 280'de atarken. Aha, mayli. Yok ısparı küçtü ekan ısparı. Bukan üstü joq ekanda. Bu ne degan parada bu aka? Simental. Simental deydi. Simental. Dagı jem desең, dagı ham jonları çoğoyat. Şondaylar ketet var. Туғандар, мына ушинтип биз видеобузду жыйынтыктайбыз. Алла разы болсун баардыгыңыздардан. Баарыңыздардын оразоңуздар кабыл болсун. Бирден лайкты басып коюңуздар. Ушул биздин каналга сөзсүз катталып коюңуздар. Сиздерге ар дайым кызыктуу болгон видео роликтерди чыгарып турабыз.